sung you will, 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 sung you will. Oh Lord, talk to my soul. Oh Lord, talk to my soul. Talk to my soul. Oh Lord, today I can hear you call my name. I'm the little son you are. I will follow all the way. Oh Lord, talk to my soul. Oh Lord, talk to my soul. Going to the priest Eli, tell him to do the right. Going to the priest Eli, tell him to do the right. Oh Lord, I'm here. Oh Lord, I'm here. Talk to my soul, oh Lord, today. I can hear you call my name. I'm a little son you are. I'll follow all the way. Oh Lord, talk to my soul. Oh Lord, talk to my soul. Come on, children, hear the Savior calling today. Little boys and little girls, little boys and little girls, little boys and little girls, little boys and little girls. Oh Lord, talk to our souls. Oh Lord, talk to our souls. Talk to our souls, oh Lord, today. We can hear you call our names. We are little boys and girls. We will follow all the way. Oh Lord, talk to our souls. Oh Lord, talk to our souls. Boy into all the world, tell them to do the right. Boy into all the world, tell them to do the right. Oh Lord, we are here. Oh Lord, we are here. Talk to our souls, oh Lord, today. We can hear you call our names. We are little boys and girls. We will follow all the way. Oh Lord, talk to our souls. 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 Oh Lord, talk To my soul. Sanibonani bangani bami emakhaya, siyabonga kakhulu namhlanje ukubana libuyile futhi ukubana singene ethubeni lethu liqhakathekileyo lokuba sibe ne Bible quiz. It's quiz time with Mr. Tiny T. Siyabonga kakhulu ukuba uJehova usithungamele, siyathokoza namhlanje nxa singena ku quiz yethu eqhakathekileyo. Ngakho ke bangani bami, ngifisa ukubana lihlale phansi lihleleke kuhle nxa sisenza iquiz le. Lakhumbula ukuthi siza divideana kanje kade kulo group A, akade bengu group A izolo namhlanje bayaba ngo group B, akade bengu group B izolo namhlanje bayaba ngo group A. Izolo sibuze imbuzo engu 21, sase sifaka owodwa waba yibonus imbuzo yaba ngu 22. Njalo singakaqalisi asikeni sikhumbuzaneni ukubana kulabo T abayisithupha yikho kuthiwa ngu Mr. Tiny T. Sizabahlabelela oT bethu laba 6 Tiny T. Six tiny tears, tis time and truth and temple. Six tiny tears, treasure, terrain and talents. Six tiny tears, I love them all. My all response to God.
siyabonga kakhulu ngiyabathanda othi laba abangu 6-time temple treasure terrain truth but kulo T omunye ngimthanda kakhulu engimthandayo ngowamathalenta nanti elinye ithalenta okumele silisebenzise ithalenta lokwazi iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele abanye bachayile 22 out of 22 ngiyafuna ukuthi lawe namhlanje wenze kuhle kuquiz yethu yanamhlanje imibuzo yethu yanamhlanje kayimnengi kakhulu kodwa ingaba mnengi ingu 22 sizabona ukuthi sizayiphendula yini na imibuzo yethu sizabenza nje endlela encengi sengikhohliwe alisangitshelanga ukuthi kulabanye kade bengalalelanga izolo alright sengikhumbula ukuthi abanye kade bengekho izolo alright wena kade ungekho izolo mana ngikutshela into esiyenzayo yikuthi ngizabuza umbuzo uzezwa isound ikhala kungakhala ibhera leyana ithi yona time up mani ukubhala so ngingabuza umbuzo ephepheni lakho uyabhala impendulo ngabuza umbuzo ephepheni lakho ubhale impendulo ubusuphakamisa xa ungaphakamisa ujaji liyakhetha ujaji phakathi kwenu ujaji uzaba nguye oyahlulelayo ukuthi ngobani abachayile uzabe lokho ebhala ama points lani phakathi kwenu egroupini yenu lizibhalile phansi phela ncenga ujaji aliqile ukwenzela ukuthi likhumbule ukuthi liyana siyichayile liyana siyichayile ukuze libone ukuthi answer yenu impendulo yenu liyichayile lizabona ngami ngiphakamisa igwaliba impendulo eyabe ila yiyo eyabe iqondile singakuzama lokho bakhona bayifunayo asithini asithini right ngiyalithanda kakhulu khona ngapho eCholotsho khona ngapho eMadlambuzi khona ngale ngiyalithanda kakhulu eNkayi khona ngale koSkhobokhobo likhona lani khona ngapho eFolosi lewange ngiyalithanda kakhulu manini sibone ukuthi singakwenza ngayiphi indlela likhona yini bantu bebubi abahle right sesikwenza lokho eMakhandeni khona ngale Ntumbane leCountry Park sikwenza lokho nanku umbuzo wethu wokuqala oqhakathekileyo namhlanje sifuna ukuthi sike singene izolo besikhuluma ngeBhayibheli umbuzo wethu oqhakathekileyo owokuqala sibone ukuthi sizawuphendula yini umbuzo wethu wokuqala uthi wona uNkulunkulu wadala umhlaba ngensuku ezingaki uNkulunkulu wadala umhlaba ngensuku ezingaki bhalani masinyane phansi insimbi ingakakhali manukubhala sikhalile insimbi right uNkulunkulu wadala umhlaba ngensuku eziyisithupha 6 days. Very good. All right. Mana sibone omunye umbuzo esingawubuza lapha umbuzo othi wona uNkulunkulu wadala nini uAdamu wamdala ngosuku lwesingaki uAdamu wamdala ngosuku lwesingaki lokho kumelanga kusithathele isikhathi masinyane kumele sikubhale nxa sesibhalile phakamisani yakhala insimbi abanye bengakaphakamisi yekela nankuyana laphayana wadala ngosuku lwesithupha 6th day. Beautiful, kuhle lokhu kakhulu siyabonga siyamdumisa uJehova limnandi iBhayibheli ukuthi ngihlabele ngithi mina the Bible and that's the book for me I stand alone on the word of God the Bible uyalithanda lawe good nxa ulithanda mana sikhubekele phambili kuthiwa ngubani umuntu wokuqala owadalwayo kuthiwa ngubani umuntu wokuqala owadalwayo mana sibone kumbe ipheni yami yabhala right nangiyana umuntu wokuqala owadalwayo kuthiwa ngubani ibizo lakhe right
Sikhalile insimbi nxa ukade ungakaphakamisi mani ukuphakamisa. Mina sengiphakamisile laphayana igwaliba lami lithi Adamu nguye umuntu wokuqala owadalwayo. Uyakholisa wena? Lami ngiyakholisa. Sibono sechayo number 1, lo number 2, lo number 3. Good. Ngiyalibona khona ngapha echolocho selichayile 3 out of 3. Ngiyalibona khona ngale nyama yendlovu lani likuchayile 3 out of 3. Hey, labantu bentaba zinduna bachayile futhi 3 out of 3. Kuhle kakhulu, siyathokoza. Kuhle lokhu kakhulu. Number 4, question number 4. Umbuzo number 4. Ngubani owesifazana owadala kuqala? Kuthiwa ngubani ibizo lakhe? Right. Ungalibhala ngesilungu, ungalibhala ngesindebele, kodwa ngifuna impendulo kuphela eqondileyo ukuthi ubhale ngaluphi ulimi ngakulahlupho. Ujaji khona lapho uzakhangela ngapha abone ukuthi ngiphendule kuhle. Asikeni sikhangele nansiyana laphayana. Yakhala insimbi. Nxa isikhalile insimbi Eva, Eve ngesikhiwa, ngesindebele sithi thina Eva. Right. Abantu laba. Question number 5, umbuzo wethu wesihlanu. Abantu laba uNkulunkulu wathi badala babephila kuyiphi indawo? Kuthiwa kuyini indawo ababephila kiyo? Kuthiwa kuyini? Lami sembhala ngani kude lokho kuzangiqalela ukukhala lokho kuyinto kwakhala ngingakaqedi, kodwa wena ngicabanga ukuthi uqedile. Ngibona ngani uqedile. Right, sesiphakamisa laphayana. Kuthiwa ingadi yase Edeni. Kuhle kakhulu. Kuthi laphana seku number 5. Ngiyabona sibili abantu bebuya bembuzi kukhanya bayakholisa ngoba sebechayile number 1, bachaya number 2, bachaya number 3, bachaya number 4, bachaya number 5. Nampana labe folosi labo benze njalo, labe jambesi benze njalo. Kwaze kwaba kuhle, liyangibusisa njani khona ngapho eBhinga lenza kuhle, bakulindiswe dalumba lokho siyamdumisa uJehova. Bekunene lenza kahle entaba zinduna. Siyabulela, siyakholisa kakhulu ngalokho elikwenzayo. Alright, asiqhubeleni phambili. Number 6. Question number 6. Selilindele number 6. Number 6 lapha uthi yena right. Lapha ngifuna ukubona abantu abacabangayo abazayishaya leyo. Ngibuze. Seliredi sibili. Selilungile? Ngiyalibona selilungile. Umbuzo wami uthi wona, ake liqambe amadodana okuqala amathathu. 3 first sons. Amadodana okuqala amathathu eliwakhumbulayo, ake liwabhale phansi. Lami sengibhala laphayana. Angifuni ukuthi into lokana kungiqalela ukukhala. Phela kuyakhala masinyane kwinto kwakhona. Kwakhala. Ngicela ukuqedisa judge. Ngicela ukuqedisa kwenzela ukuthi phela babekwazi ukuthi answer ngubani. Phela mina ngingazange ngiphakamisa abasoze bebeyazi answer. Uchaye masinyane impembe. Alright. Okay, mana sibone. Alright, elokucina. Right, sengilibhalile laphayana. So ke nampa abantu labana bokuqala. Okuqala amadodana okuqala uKhayini. Alright, wathawu ukuthi ichayile lo Abela. Wathawu ukuthi ichayile lo Sethi. Yiwo amadodana okuqala abakhona emhlabeni iBhayibheli lisitshela ngawo. Alright. Right, number 7. uNkulunkulu watshela bani ukuthi akhe umkhumbi? Ake linje. uNkulunkulu watshela ubani? Ngubani amtshelayo ukuthi akhe umkhumbi? Watshela ubani? Right. Asibhaleni laphayana. Mbona leyi ilula. Ngake ngezwe inye ingoma eyayikhuluma ngaye. Sokukhalile lokhuyana. Right.
nansiyana. Father Noah built an ark, built an ark, built an ark. Father Noah built a nguye uNoah owakha umkhumbi. Very good. Selimshayile unumber 7. Liyangibusisa lina bantu be-Country Park ngoba limchayile unumber 7, limchayile unumber 7. Mana sibone ukuthi le alisoze lichayile. Mana sibone. Ngobani amadodana amathathu akaNoah ukuthi lingayitshaya mana sibone mina ngibhale phela ngiyabazi asazibuye kumbe uyabazi mina ngiyabazi alright ngobani kuthiwa ngobani yakhala insimbi yethu sikhalile insimbi yakhala insimbi nguShemu loHamu lo Jafethi. Good. Liyabulala lina liyachaya. Uthi ndiqakezela izandla. Lenza kahle. Alright. Right laphana sikhulume ngomkhumbi bangena insuku ezingaki lobusuku obungaki phakathi komkhumbi. Bangena insuku ezingaki lobusuku obungaki phakathi komkhumbi. Mana siboneni ukuthi likwenza kahle yini na. Right. Sikhalile insimbi 40. Good. Bakulindiswe siyabonga ukubana lichayile khona ngale binga kumanzani Tontola kwaNswanswane ziyendabezi lenza kahle kakhulu siyadumisa. Mana sike sibone lapha ukuthi sizayishaya yini leyi elandelayo. Sibone ukuthi sizayishaya yini leyi elandelayo ithi yona bangaki abantu abangenayo phakathi komkhumbi. Alike ngitshela ukuthi bangaki abantu abangenayo phakathi komkhumbi. Le wayichaya masinyane impembe ngoba kubhalwa inamba elula. Ngubani inamba yakhona? Ngu-8. Yes. Ngu-8. Beautiful. Kuhle kakhulu lokhu. Ndabotelwa lokho ngiyathokoza kakhulu. Daboka kasakasa. Thank you very much. Siyadumisa. Siyambonga uJehova. Alright. Unumber 11 uthi yena kwakuyini umfuziselo uNkulunkulu awubekayo emkhathini okutshengisa ukuthi kasoze abhidlize umhlaba. Kuyini esikubonayo sike sikubone futhi ngolunye usuku. Kuthiwa kwezinye insuku xa izulu lingana khona phana siyakubona sengilitshelile mayibabo kade ngingafuna ukulitshela sengiphambanisile. Alright lakho ngicuma sengilitshelile. Kuthiwa yi-rainbow ngesikhiwa, uthingo ngesindebele kumbe umchilo wamakhosikazi. Good. Very good. Mana sibone ukuthi into leyi lizayenze njani. Right. Number 11 kade sesiya ku number 12. Yabona izulu lathi seliphelile ukuna laphana abantu bangena baphuma emkhunjini. Bathi bephumile emkhunjini bazama ukwenzani? Kuyini abazama ukukwenza? Bakha ini? Kuthiwa kuyini abakwakhayo? Kuthiwa kuyini? Kubhaleni laphana masinyane. Ungakakhali. Okay. Yakhala impembe. Kuthiwa ngumphothongo waseBhabheli, Tower of Babel. Yikho abakwakhayo laphayana. Izulu seliphelile, sebephumile emkhunjini bakha umphothongo waseBhabheli. Yikho abakwenzayo. Right. Manje sibone ke lapha unumber 13 ukuthi uthini. Besakha umphothongo waseBhabheli befaka isitina phezulu kwesitina, isitina phezulu kwesitina, isitina phezulu kwesitina. uNkulunkulu wenzani? Kuyini uNkulunkulu akwenzayo? uNkulunkulu kuyini akwenzayo? Ake lintshele ukuthi kuyini akwenzayo. Bhalani masinyane ukuthi kuyini akwenzayo, ukuthi wenzani uNkulunkulu. Mina sengibhalile sengimelele lina. Nansiyana yakhala laphayana
uNkulunkulu waphambanisa indimi zabo. Omunye wathi yena letha istina, omunye wathi what are you saying, omunye wathi bonjour, wathi kathi uthini kathi wena. Waphambanisa indimi zabo uNkulunkulu, waphambanisa indimi zabo. Ngasona lesiyana isikhathi basebechitheka bagcwala umhlaba wonke, bathi sebechitheke bagcwala umhlaba wonke. uNkulunkulu wacabanga ukuthi right, kulo muntu engifuna ukuthi abantu laba kabasaphili kahle mani. Ngemva kwazamcolo benzile konke lokhu, wasekhetha omunye umuntu lo wasesithi asuke lamakhaladiya lapho ayekhona, ahambe aye ezweni uNkulunkulu ayezamtshengisa lona, izwe laseKhenani. Ngubani lona muntu? Ngubani? Akilibhali ibizo lakhe. Mfuna futhi alright. Mfuna ukuthi alright, mphose ngatshela ukuthi libhale njani ibizo lakhe. Mphose nganitshela. Alright, mani nambhale la, mina sembhalile la. Alright. Abraham. Ngizomunye sithi hayi, phela mina mbhale Abraham. Alright, kodwa kathesi wrong ngoba mina kade ngifuna ukuthi uthi Abraham. Indaba kade ngifuna ngithi Abraham. Bengifuna ukuthi uthi Abraham ngenxa ukuthi leli yilibizo lakhe engakatshintshwa ibizo. Lalithiwa nguAbraham. So ke lase liguqulwa ibizo leli, lase lithiwa nguAbraham. Ngenxa yesethembiso uNkulunkulu ayemnike sona, lokwethembeka kwakhe uAbraham ayekwenzile. Yikho mhlalo kana sasesihlabela ingoma ethi Abraham thathi ndodana yakho Isaka. Layikhumbula ingoma le, Abraham thathi ndodana yakho Isaka uyinikele kuJehova. Alright, umkakhe kwakuthiwa ngubani ibizo? Ake ngitshele, mfuna ibizo lakhe lingakatshintshwa. Lalithiwa ngubani ibizo lakhe lingakatshintshwa? Right, bhalani ibizo lakhe lingakatshintshwa. Good, sikhalile impembe yethu, sikhalile insimbi yethu leyana, lalithiwa nguSarai. Ibizo lakhe lalithiwa nguSarai. Yilo ibizo lakhe engakathiwa nguSara. Lapha nesasihlabela sisithi thina, gogo wakhe ngubani, gogo wakhe ngubani na. Abanye bathi nguYuruthi, futhi omunye ukhokho wakhe nguSara, ukhokho kaJesu. Alright. uAbraham loSara basebekhule kakhulu. Kuyini okwakubahlupha? Kuyini ababekufuna? Sebekhulile kakhulu, sebengugogo lokhulu, sebehamba besithi che. Kuyini ababekufuna? Ke ngitshele bantwana, kuyini ababekufuna? Alright. Mina sengilitshela lapha. Sikhalile insimbi yethu, njengoba sikhalile insimbi yethu, babefuna indodana. Yiyo ebabeyifuna, babefuna indodana. Alright. Mana sike sibone sesibuze imibuzo engu-16. Ke sibone sebetshayile imibuzo yabo yonke engu-16. Sibone beautiful 15. Yes, 14. Yeah. 13. Yeah. Mana ngizabuyela emuva. Mana sibone lapha ke imibuzo wethu number 17. Uthi yena uNkulunkulu watshengisa uAbraham inkanyezi, wamthembisani esemtshengisa inkanyezi. Right, lapha ngizalinika isikhathi esingani side mbijana ngoba impendulo yakhona mhlawumbe ingabande. Right, lami ngibona ngani izaza izenela lapha, mana sibone kumbiza izenela lapha. Right. Banike mbijana ungakachayi, bamnike mbijana isikhathi babhale mbijana, banike mbijana ungakachayi.
Ya, sikhalile insimbi yami sesingaphakamisa. Nansiyana impendulo. Angikwazi ukuthi lina libhalene emakhaya, kodwa impendulo ithi yona, lilalele abalaleleyo, ababukeleyo. Nanti liyayibona lapha impendulo. Sesibaleni sonke, asambeni sonke ukuba abantwana bakhe babanengi njengezinkanyezi. Abantwana bakhe babanengi njengezinkanyezi. Many as the stars. Good. Ha, yeah. Yazi lenza kahle kakhulu. Khona ngapho enatha. Lenza kahle kakhulu. Inhliziyo yami iyathokoza ngalokho elikwenzayo. Khona ngapho eSamahuru. Yey, lenza kahle. Right, Mr. Tiny T nxa kunje so uyathokoza kakhulu. Right. Mani nisibone ke unumber 19. Unumber 19 umbuzo wakhona, number 18 uthi yena ngubani owayeyincekukazi kaSara. Kwakuthiwa ngubani ibizo lakhe? Asibhaleni basinyane. Kukhanya ngani isikhathi sethu sesiyaphela lapha singakaqedi ukubhala. All right. Yes. Yakhala insimbi. Kwakuthiwa nguHagari. Kumbe ubhale ngesikhiwa nguHaga. Good. Siyabonga kakhulu. Now, umbuzo number 19. Sokusele imbuzo emingaki? Imbuzo 20, 21, 22. Sibone ukuthi dinali zakwenze njani. Umbuzo number 19 uthi yena uSara wathini kuAbraham njengoba babengasatholi umntwana? uSara wathini kuAbraham? All right. Okay. Kana lamsembhala laphayana. Lamsembhala impendulo yakhona ngani inde. Wena ochaya insimbi ungayichayi masinyane ngoba impendulo leyi inde. Okay. Ya, ifithe nzima lapha eboxini lami, kodwa ngizabona, ngithemba lizayibona khatshana ngale, All right, mhlawumbe ayisondeze eduzane, engayisondeza eduzane. All right. Ithi yona impendulo, uSara wathi uAbraham athathe uHaga abe ngumkakhe, alale laye ukuze athole ingane. Yikho akutshoyo. So ke kwazalwa ubani khona laphayana? Kwazalwa ubani? Ngubani owazalwayo? Ke sibone ukuthi ngubani owazalwayo. Right. Owazalwayo ngubani? Good. Seliqedile? Yes, nxa seliqedile. Good. Nankiyana laphayana. Kwazalwa uIshmayeli. Okay. uNkulunkulu phela lapha hayi kodwa yekelani kube yi-bonus question. Lapha phela ngisuke ngalitshela ama-answer omunye umbuzo wami kade ngifuna ukuwubuza. Ngcono ngingasalibuzi. Ngenzeni? Ngilibuze kuphela. Wathini ngilibuze? Right. uAbraham watshintsha ibizo lakhe kwathiwa ngubani? Bhalani masinyane. Le yi-bonus question ungayilahla le ngoba ngikhulumile siqalisa ngale. Ya, ungayikhumbuli. Right. Good. Sikhalile insimbi yethu nguAbraham. Ngesikhiwa sithi thina Abraham. All right. Bonus question yokucina lefuna bonus question singakahlabela ingoma yethu ethi happy. Bonus question yokucina ithi yona umkakhe ke ibizo lakhe uSarai wacina selithiwa ngubani? Bonus question nansiyana. Good. Selingaphakamisa nansiyana insimbi sikhalile kuthiwa nguSara. uNkulunkulu waguqula ke amabizo. Asiqhubekeni kusasa
Okakathesa silaleleni ingoma yethu kumbe siyihlabeleni sonke. Ngibona ngani selijayele izolo like layizwa. I am happy happy. Ngithabile kakhulu ngoba uJesus usenhlizweni yami. Bye bye. Sesilalela ingoma. Libe losuku oluhle. Ngiyalithanda lonke bantwana. Bye bye. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mau J-S-U-S egu H-E-A-R-T ngingu H-A-P-P-Y ngithabile. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y ngithabile. Mau J-S-U-S egu H-E-A-R-T ngingu H-A-P-P-Y ngithabile. Sisiqakeza sonke izandla. Funa ukulizwa emakhaya. You are H-A-P-P-Y happy. You are H-A-P-P-Y happy. You are H-A-P-P-Y happy. When J-S-U-S is in your H-E-A-R-T, you are H-A-P-P-Y, you are happy. When I H-A-P-P-Y uthabile. When I H-A-P-P-Y uthabile. When I H-A-P-P-Y uthabile. Mau J-S-U-S egu H-E-A-R-T H-A-P-P-Y uthabile. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mau J-S-U-S egu H-E-A-R-T min H-A-P-P-Y ngithabile. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mina ngi H-A-P-P-Y happy. Mau J-S-U-S egu H-E-A-R-T ngingu H-A-P-P-Y ngithabile. Mau J-S-U-S egu H-A-P-P-Y ngithabile. Mau J-E-S-U-S egu H-A-P-P-Y ngithabile.